Osa glue and Casancrano, or such glue count. Meno Casababin and one quadaye. After the year, Obema, who got in a chumra, I said, a yard done to such a deity. Mallam said, Woodiabra. O baby or Hana, Woodiano, now Woodiano, I yet think. On the Bema Shiapan and swooning in Asaba Bontain. And Tianuntina on him. I don't know what bar, met show, Quino. We're going to say, I bay okay. I will buy him easily. Piao, so what you, and yet Danta de Bibuano. Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center. Another beer 7 to 9 p.m. And in Asia, Kumawood TV, na yambre, and Sunsumu, and no suko, na or how Eda was one, Mallam Moshe, no ye inferior emfa amount. A tre, Yaribia, a dam, Usika, and I and our share. Ojapa de bi no bi enam kwa bi so age afru nsem utu gold na opese onya emwa ana se ebi akontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso ana se akontuo enema ayeden amawa bra Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho na Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tiebi na entumi emwa piao Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby yema afọ kwa babio famra ewiase ene sunsumu nsem dwumadie Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center a yewako atbi ena de dwumadie no ebrewo brada ena afi so memene dabia na ebrada no no nso kwapem no nkron ena bibinti ena emre no apa ho kakra na memenda hye no so se no nsia ekoba no nwotwe ena de dwumadie no ebrewo Mallam Mohammed ofi ha na papa kirem die ntia etwa se wo numbers a wafa wo screen ani ana se numbers a wapeke Unity 87.7 FM no was okipu number ni yi na utu na ma eba na kache papa sa ma kwa bio yeah na me busa se ye ka se Mallam Mohammed ha jumadi be pa na Mallam Mohammed wodie ye ka se Mallam no na me ka se jumadi a medi ewo kwa atibie no edoso because jumadi na ye dina yaresa en obi a no ho akere no obi owo amanem obi a nani atutu aka nsem obi o haw bi abeto abusuan no mo di omunya sa dwumade no ana Mallam Mohammed media babetini ya wose ayaresa na yese yare bia de nyame adom so inshallah so what you say ana obi a nani atutu aka nsem nani yese o twena ni bi enye yi twena ni o hebo kuma nya ni fa enye yes ebi ade ameka yi nani atutu aka nsem no ebi atese ne ba anya abanyamane oba wiye ya ne ba we nso ya so yare da ha oba wiye ya se we kura ayi ne ba we nukunu so gya no until that moment ni drop we sika dan makura na woni wi asibiem na ya se woni na tutu ayadan aka wonsam odi kan bo yare so yare na yare be sa bi se yare de o mbebreo jumadi a Mallam Mohammed medi awamaso ya honom no ebi ni obi a oyare etwere yare etwere yare yare bi a eyehu ekutie nipa edi nipa ko hawmu edi nipa yadan eko amaniem na dabia mekase yekase etwere yare a etwere yare bi a minia wallahi eyehu ese no bi a wabodam mesisan eyehu so bi a wabodam yes yare bi no eyehu ese no bi a wabodam se bi a wabodam yes abodam ni na bonte o twede otifie thank you ana obi a wabodam se wosan yare na adwe na eba fie na se obi o yare twere yare na etwere yare didi nipa na adwe ne mu enti wosara yare akora na sabe gimie ne buso wom
kakra kakra on twan hwebiem okay so onya papa onya normal enti ono na saa no oba Mallam Mohammed ho obi okra ya sa ne yare awie nso adwe no enkleke okay and oba Mallam Mohammed ho inshallah adwe no be yedan ebe ye adwuma okay obi so ho a ebi ayare no osiyase otodwama ye ntimensa nti amo ote ho no wa kanensa agu no bo se me yare ye me ba yare de watodwama de na kyase ye ntimensa dabi wuntimi woni ama ana wo kase wo kashire nyare enye Mallam Mohammed se wo de afa na bra unu do aso yare we de ko bia edmin sai Mallam Mohammed se wo de fasa nipa na yadan ebra de otojem kura na amanfo aka nsem nda so na sa no omra oba nyame adom so inshallah ana bi so wo hon so a obi so me sa na yare na na yare de abayifo me de aduro ma wa na abayifo asaye no se wo ko Mallam bi ho ana difo na konfo ho no ya de mawo no be ka kire wo se ade no ye na bayifo asaye na oni so oni hu o sa o timi mo se bi otwa na ho baba na bayifo na se David na sabi gafra Bible no Quran kura ma me na o me na ti ase se honhom e wo wi ase nyina baye honhom na ya ketekete enti se baye honhom na ya ketekete de a na me na wo kasei wo tie me no nipa na ya de ama wo se bayifo asaye no na mo be mpa na wo wi aso betimi abo obiem because baye de na so na ya honhom a eye ketekete a o se ya de na kase ebe no no betimi aye aboa enti se ya sana Mallam Mohammed say bomode na tu America na bra kwawu atibie asikafo amantam obi so wo hon so a me ne wo kasai o se ne ba abodam Mallam se bomode na fa na ebra kwawu atibie asikafo papa bu ana tramon na kom na abondam no no na say ya tramon na da bia me kasai ofiefo ye wa wo se mapel anya dam nyina na se obi a watin kansen obi okra obi ho sebe gafra tiefo oyo hene enso wa badam because odia odru anna nkrofo hia de ono pe no ana opese enye ho ana omo so entimi nti no de be ye ne se ene ofra asam ahemfie kro mo nko de me ga wadi ade nti Mallam etira wo se obi wo ho na adwe ne ho aka Mallam se bommoden na bra kwawu atibie asikafo amantam obi so ho so se nyame adom owo na saase wo ho na Mallam minni binti Mallam aho kire nti minni kama fonti no Mallam ye jema saase na yeden afrimisam Mallam Mohammed se bomboden na bra kwawu atibie asikafo amantam Mallam ye atsam we minim se medie wo mo pa court aye ruling court me se wa yeden court aye ruling sa de we ayawo de afa ye se hene yes hene because we need come off fonti obiti be kase we still kra metwetwa ai me handa mo dem yes dabi o se me se kwota nya ruru ma ono so de tumi de osi wa Mallam se nya botre sabi obi wo hokra na dabi ya me kasa abo akotoko o se bibia ntimi no so ye ne to ho e de ababo ne yam e mani timi no okay Mallam Mohammed se bomode na bra kwawu atibie asikafo amantam obi se Mallam no kware ma wo me ba akwala na mewo no ma wo akwala na wi akwala no nante niti aya kete Mallam wo ho na otwene tachirema Mallam se fasa akwala na bra Mallam wo akwala na 10 years ni 15 years ni nante da ka fom bra Mallam akwala ndo okasa kama obi wo ho a wo jane pe no dwane nti dabia onama ne gene ma me so ne nsam ana na papa kura no wo jane pe kwa na oko Mallam se wo de fanabra nipa no so what 10 years may of 6 to 10 years still ontimi yadan enkasa Mallam Mohammed say fanabra kwawu atibie asikafo amanta obi so wo ho so amena wo kasai no o se Mallam no kware mede ne yawo Mallam ma ya awo yadan amma Mallam Mohammed say to anamona bra kwawu atibie asikafo amanta awo no ho no joam kakra ho ma me na numbers no omo mutie unity 87.7 FM no emfa numbers no ntutwa bu ano tikem no usi okay Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center me wo kwawu atibie asikafo amanta no munje me telephone numbers no ay 0245 0245 77 77
01 0245 77 1801 and 0200 797 887 0200 797 887 and 027 88 43 237 027 88 43 237 Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center me woko atibie no me telephone number ese no obi so wo ho a o se Mallam me no kware me problem ni nyina me wo e wo asase so nyina Mallam me de awo no nti me de chia awo no ma awo na baye de na ba wo de awo nam no nipa no awo aduro no ye enti ano ane se wo ma awo aduro se ye obe de na wawo ebi so wo ho a wo de no ano no aye dendenden awo de ano no yes enti wo no be ma hia nsuo no nyina sababa enti wo yo ba wo tie me na se wo chia awo ma na duro bi obeye bi amma mesrawo fa won satia we sei e fa hyewase enti wo de hyewase ko kawa wo de na eye dendenden pa won se inshallah wo de abra eno na ekutia oba no a wo chine a wo ne ma waware be bia be 6 years 8 years 50 years a wo ne ma no ade a wo nya na nwumre eni yes fa ne nsa ordinance ebe se na se nto be hu ne se aye na wo de ano na ya dendenden sa dendenden ko ya dendenden na enna ma wo ne be ma hia emma eso na saba enti so ne basa na ye se oba no onwo enti that time no wo de na ya dendenden obi po ma wo aduro nom na se we no enye emre so no betime agum amana silia awo no wonya abusia ohe wiase ene sunsumu sanjibadi ewo Kumawood TV na utie so live ewo Unity 87.7 FM ewo kwawu atibie numbers egu screen de nyina no eye Mallam Mohammed ne numbers yedi nkobo ya no obetumi afre na wo waso bia ne ma no a awo no ema no o de won ko a ko bedroom ho jankwala no ho ura bedroom ho fansa eto awo de no mi akra se eden a ma se eden ko ade a eno no ema yenya clean no se o hawo nie ubedru ya nyame adom so ebetumi ato numbers no fa na yeni nkomo sisi a obi so ho so no na de na ya fibroid no ende waya basa se yekoye no operation do na so hwa ebi o fibroid no ye operation awo emba biem Mallam Mohammed se nkasa ya fibroid abra ye be kire wo ho akwaye no fibroid no ebe na ne kakra nte nane a ebe nane abeka ketua bi se be ya akwala ebe temi atena yafu no mo ama wawo na emphasize kan akwa nkan da because fibroid no yare bi a oba no o menses na wo so wonya no wuntimi nya ente kakra na eba ente de beba no entimi mba nyina ente de beka no na abobopo ente abobopo na abaye dendenden wo de no mu ti se akoko gizzard no akoko tai ente yesa na doctor no opai wa yo yi a wo de na to twene ente no ente na wonwo ente abasa na ye be ma na ye mre ebe na ne sra ama kwalati mi abede ye funu ma wa ye dan ama wawo ano ahefa na waso wo de ba eya Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center. Obi so ho so a o se ne de ne spiritual marriage. Huhuma ware. Huhuma ware no obi ho o se me de menimu. Huhuma ware awo se uhu. Breben na huhuma ware na de ba wo so. Obi ho a me ne wo kasai. Weekend se e de ya nimu yi. Aye wo Asante region ha. Nto na aye no oba no. Ono oba se oba be so benya boy wo ho a nso da ne ho nipa dua da ne ho nipa sama da ne ho nipa bola so honhom da ne ho nipa nto no da ne ho nipa ba e wa yie na se na obehu wo ba ne na opew na wo pene so no wo da se kim so no so nyodo ama nta na dwu bia wo beda bia ba bia wo no da wo kra nam ho enti obi ho a
ose Mallam be so dae na me hu me papa no mama wu atwam eye no kware obehu na hu na wo hu no ne aye sama no wa beda no ono so de wonam echiachia wabusuafo okay enti wo ye mistake no mo so ohunhum no mo nya juti sase tim ani ano no wonam aka kwan panyan ana yale akitope na wo Gino what the make say a baller so whom so no wo bedaye enya odoma wa obehu ne sa na dwubia no so de wo na baller so obehu so na dwubia obeda na wo di baller so yes say ya baye dabi wa na wa ma ho kwan ebi o so senso so dan ne ho nipa no wo beda ana dwubia wo be so da ye be wo so wo dware nhio mu na wo na mo so wo diagro obekọ Mallam ye wiase ni difo ye wiase ni komfo ye wiase ni no oso kra free nsuo nsuo na edebo nipa na ana what dey me make na and also so ede ano no ebi so wo ho so a or beso da no na mkoyem because say humhum e wo people so ede no ho nipa na wo beda pa anadwo bia wo beda bia bo so wo na mkoyem wutimi huri na wa frudua na wa yete se wada na sorobo ano sa na no wo di agro Mallam say yes apa bra Humo spiritual marriage no me na wo kasa se wo so a opa ware na sesen ware na engina se ware na gina mpo a wo sikasam engina se spiritual marriage no wo so a ware na so tie na ware ni gina kura no sikasam engina ana bi wo so kura na be afeto ware na nkasa so yes da bi antoko o made bia ware ni problem na wo mu a wonya kwaye se wo kokko atia ono no spirit no ama ono ware na egu ana o ma okwan so na wunya sika nso so a o sia sika na wo de betu ono no ho anamon enti o ma wunya sika na wo de atu ono no anamon okay and just a spiritual marriage bo be so am fon so wo sika o ye businessman we be ba beto na ka akọ me sika baba emba we be ba efa we emba e be yasa endo seconds na wa bofom enti Mallam ye ka kira wo sei tuanamo na bra kwa atibie asikafo amantam ebi so wo ho so a ne problem nyina wo na se Mallam no kware ma ware Mallam me wo baako ansa na me ba ware me kuno na me ware ya wo ma wo wadwi nyina na se bema no na enwo onso na efiri oba no because denti na efiri oba no ebi oba no bema na ono no oba no wo ye no later the bema no hu se oba no hu se bema ne hwe waso wompe no okay bema no so de ne re ahye oba no mu enti wo hunu na waso wompe no wo so oba ne bi ho kra bema no ne kaso timi du otam firi wo kono manya bema papa bi a me ko ware wo so no ese egu no bibintia akanya me ne wo kra na wase yawo menu kwame ana me ne ereke kwako wo nkwala papa manya bema papa dama thank you na bema no so asore ne wa dome oba na so wo bema papa na wo ware no wonya eba so entu echi da je me na wo ba na ya aba no uye no amebusa last o je de me ka na se enti sa anya abasa na wo be hu ne se awo no emba enti sa abasa na bema na betimi akọ abonten akọ na wo no wore na wo because o de share na share no man ka se yes no be busa me last week say ya na ka so betimi anomi obi no eno no so obi a ne ho ma wori mo ho papa so kasa wo ye mu a ebe ya adwuma ana se ebia ne de anya adwuma ho papa se ebia ba ko no obi ani ho ahohombo ne tini mu ye ni ye na kire ahohombo ne okay sabi mene wo kasa yi lockdown we ba ya sojafo anya se sojafo omo ye nipa bonefo na lockdown we ba ya omo adwuma nti o kire wo krum otumi twen na kya se soja ni na onya papa because papa ndidi mu mara me ka sem we se de be ya obi a ebi onim ne yonku bi ne mpranda da bi ne oba bi a o de na tre bi oba no wa ware sese nka no nkona ka oba no kwa wo so oba no enwo no ebi ro ka sem bi tia oba no a obi okora o kan so kan wa ana me ka kira wo se ade bia ebe wodi ya obi abeka bia no e adwuma ade bia wodi ya obi abeka bia e adwuma wo ho so obi no obi sere o se mabodu yada asa na bibi zao je iya ana baba je ohun se bibi nkoyie ya kanto ato no so ana otimi bodua na me ne wo kase me yeda na me ne wa bodua
enti ansa na obi be ye obi bi anya no na egina wo mfom so a waye de make what ya say na ansa na obi timi kaseme me ye gidi ni wo ya mehwe anka me no aye obi a wogi ne nyame ade hu na se onfom ne nyonko onfom wo de bakro onfiu sa nipa na be ka se me gi nyame di wo ya mehwe nyame na ka sabe gafra o enti sabe yakob jafo yi nyina obi anya ne chafa yakob shene Mohammed anya ne chafa tamfo de timi no aye yakare sai Yesu na tamfo no etimi no enti wo na wo baba ka tente wo pese wo kira me se wo ho te kine se ne Yesu ana o pese wo kira me se wo ho te se ne yakob shene Mohammed sallallahu alaihi wasallam ana ento ba ya ka kira me se wo de wo ginyame de obi antimi ya hope wo ginyame di no di wa kwan mu wo di kwan no so na wo so di no kware ema wo ho na no kware na apie firi wo hunam nani se be ya nipa mfaye ne nto so na mo na wo ho no da bia na meka bebe se ya kasi sikania anyu obi a wanye sika bebre na nyame ahira no obi wo de saade na hyew tirim se we de wanye sika bebre nyame ahira no obi wo ho wallahi wanye sika bebre so nyame hya ne so busumi ye wo besi nei wansi di kura onya ma na djuma ontuo mka because ono na dwemu one ne say okotua wo ka na wanye sika na wo de kwaye bibi foforo wo ye ye a wo ye nan wo be firi na adwuma mo ho enti wo no se busuma ma 30 million me ne wo ka sei wa start ji 50 Ghana ji 1 million masando Ghana bi obeye wo saa ma sika no wuntimi mfa nya pe no na hye enti me ne wo ka sei sika ni pa busuma ye wi na adwuma ye fo odome no enti omo odome no ne sika no ho a wo ka kire me sei nyame ya hira na ewa he ana ye wo bi ho a onni bi onni bi ye hu ne se e bi a onni bi de enso nkrofo hu ne se o wo sika because kakra wo bi ano odi ya doye odi ye yemu ye onni me se wo woni wo kasai saba na bi a mic ne yi e bi a when see the vice the mouse see akasa na timi change ente sani pano wono sebe e bi a asante region hanyina minister wo ha gbolopa na woni ne pie wa ha woni nkrofo boys ne bebo aje wo so ono obi amfie no because wontimi nkorani okwa na bodyguard bebo enti omukura hu ne se wo sika kura sene omo wo ho enti Mallam e ka kira wo se wo de bombodin na bra obi wo ho stroke ache no wa ya stroke yare no enyai o odi achia Mallam se wo de ya bra ebi wo ho a ne nan sei no odi tia foma wo be kasa mpane because ne nan no moja na e wa ne nan na se no intimi nantiye enti moja ne break ya na wo no enti wo no ohunu se ya mpane da be Mallam se wo de afabra ebi wo ho ya se ya sasabro intimi nante Mallam se bra obi so ne de ne ya hututu meno kase base otimi de tomago nyina chechire nan otimi de tomago dodo na kura timi de dua na blog e de to na nan Mallam se emeka blog na nya blogger insio blog ankasa yedeka no de atoso na titriti Mallam se enkasa bomodin na brako atibie asikafo amantam Faramba sa tujabio numbers no 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 so me free ho a je MTN we 024 66 47 247 024 66 47 247 Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibie no me telephone numbers no Facebook Mallam Mohammed and I was search me atibie Mallam a obenye mo Facebook email nso
ɛyɛ atibiamalam@yahoo.com atibiamalam@yahoo.com ana website ne yɛ www.mallammohammed.com www.mallammohammed.com Google account no so no okɔ Google map no so a na wo so wo sa search atibie Mallam a obesa nyame information ne nyina ɛwɔ hɔ baba bi mekasa ya te abre da bia ye wo nkomsefo mo ba oba ye ho one touch nyame befa so efa so aye ye wo heba doctor so mo ba ye Mallam fo a omo eba 27 years wa ye adwuma ko wati bi dear pa na be yakasa indeed Mallam ho de se metu na mo fra tabubu metu na mo efri wa me fi safi akontomra me firi kaswa eba nyame adom ebekoye de hia na se wo beba na se da bia me kasa me tina che tia pe tina wa china chere wo ho se nipa ani ayo mo te se disco light because me na woti ha itade a wo hye se obi hwe wo TV na so a wo hwe yo be kasa obekoto ko otu bi nso wo hye de na mabonde afa na nkrofo asere no ba jami de ya me de jami aro aya se na me ka nipa ni ayo mo te se disco light disco no eno ni opade efe ompe no kware ade bia so ye natural eye papa no enye fesa ade bia na papa no yes enye fesa because meti we anko bi beba no me se bra me na wo tonchia me ba one touch si nipa no hu ade oye yankopon de ba tonchia no bo ade oye yankopon na difo na Mallam me na me je di se be ye anu na de odi dada wadwen na chat that moment no de wadwen ni diagro because me no wo kasai awo ho asemo a me no wo kai na makata so wo de ya wo apra so wo kwada hospital ya yi wa wo de ato atwene na ni sa ni pana ba obetima ma na wo na adentia na kesa anya ni pa dwen na de diagro wo de asemo na me bisa mu da papa me no wo kasai wo so mra one touch wo awo ebisi me kura ba wo ba me de be ma wo ba na wo kura no na sa na wo de no me no kasai de na me kasa na wo de na ya de ndende no na sa ampase na wo de na ya de ndende oni be mada nso no entimi nkom na sa baba ka obeyede na wanyem sa huhum no papa ana me kacha ne hunu say ane aka wo de be ko sa Mallam na sa di fo no na ka fa ko konfo sa na huhum ben ana de ba na ma wo sa amafa ne guriye mu obo yamu se sanya obo 4 5 6 wo se ana ya me ka se o ka se be ka sam na nipa bu afu hwe dano na me ka sam se obetima ko Mallam konfo bi ho o se na bosom we eye kramoni o ya fra na bia Mohammed obetimi akọ konfo ho o yusu Bible and Rosie o ba ko no o se na bosom we ye Kristoni na bosom no kura no ni dindi Yesu enti se difo kokoje sa Yesu no e ba sore no de Yesu anya Yesu a waji ni di frifie eba no anya sa Yesu no no obedi a kire wo okay nti e body ba ku bi bibi ho yes na no kire say Yesu no waji ni di e frifie ente fa na se me no kasa wo yere wo ho gebi wo se wo de edru so be ware a fine ge no so no wo hwe na wa wie school e ka wo pese wo pae kakra afa o se manya obi wodi anibre wuko difo ho o se Yesu di mu ge ne be manaba enti Yesu mo ba na mra na to aso mo adwaman na wodi asem na me bisa o ma ne ma na sa wo no wo ye hwemu ansa se papa adwuma na ye no ho nipa na ba no kwembe na obefa so aboa no enten de me ka kwesi ne sei anya adwuma ne nyina na ye Yesu ye okay anya adwuma ne nyina ye na ye komshene Mohammed anya ye komshene Mohammed because a komshene for mo ba sa so no mo ye ba ko 1444 okay 1444 na esuno bia ne na adwuma baba ye enti bisa difo no se wo hia komo adifo ba ko din 20 na we so betimi aboa fan komshene 1444 no o ma ye 20 pedi ontimi na o mu nyina no 20 pe obi e difo o ye Mallam pa imam 20 don betwa papa me na me chiro o ye imam o wo Kumasi ha edi nkrofo ya sore 20 no ontimi mo 20 papa 20 pe enti
bia na meka say sabi anya abogise hu na ye de ko meka nko obi o abogise bia be frɛ na laji because me ne wo ka say no enam sana ye Mallam fo ni bi yenti no wo ka say wo ye Mallam a obi di wa kwakofra because at the say at the bone afo do so ama wo nam kra wo ye obi papa kra wo sulo bone fo na do so yes nti ama wo nam wo ye obi papa wo sulo enam de ntia Mallam fo no fragadam fo na do so entro fo na do so azan fo na do so enti ne no obi ya kramoni kra no te se yase wo ye Mallam kra oh onya papa ngrofo na bia yes enti Mallam no ye wo Mallam different na wo be ho Mallam na wo be ko na kawacha ne nsa na ono aka tire wo se kawane na ebo no ho ban ade nsa be gafra ono nyame be na ogi ni di na da moment no ogi nyame di mienu da moment ni nyame ogi omu di eye mienu na me ne wo kasai ko nzongo tunzongo na yasi imam mu akamani mu akawacha ne nsa o kokko se kawane ye ne star ade papa ye wo no woti abo ho nso no ko ka tira bosomsom ni se ono som bosom o bosom na bosom ne san o som na bosom ne san na me ne wo kasai Kristo ni be ka tira wo ase wo de bibia ye Yesu nso me ne wo kasai o de no akwadwane ekot turumu ye pese bayi me ne wo kasai o be ko he omo de be ga na ye kai aye asore kase krofo na de ba enti ono be esenka konfo kra ho onfa so se san nipa no ni no kure wo de asam na me bi sawo enti sisi ano Yesu na ye gini di ayasom no Yesu no na ho kwai na ye fa so na na asansebe ye komishani Mohammed sallallahu alaihi wasallam Nyankopon soma angel Gabriel ya fe ne malaika Jibril odin kra edi bre ye komishani Mohammed say Nyankopon so onye dan omra ye komishani koye okoduru ye no won hu ne Nyankopon say won hu no Nyankopon say nyame de onye obi a ye hu no obi a obetimi aka kire me say ebi obetimi aka Nyankopon ho similar kakra say no aye angel Gabriel Yesu ontimi ntia nyame ho similar Yesu Moses Abraham obia ho ntimi Yohane so tira kakra o say Yohane say onzo ho kakra oh papa njabotre because ana me ka kire say obi oye messenger e bank anko obi a obetimi hu no manager ho asamaka anya messenger o da samana me biza no kure fa anya messenger obi akwa na ko no nko because bibi yes the obi ono na suma ono na suma no fa bra fa we ko man fa we bra enti ye komishani Mohammed Nyankopon suma mo me friend no no te aye omode netina aye mehu abua kasie bi na no kontenti afrumu na camel wa na mo kan camel ono na aye no wo aye ataban ono otua de ko soro nto odi ne ko ya no first or ko first second number third fourth kono ansa ana nyame bisa na se ya Muhammad waba sa an otene no chine what the make na say o de sallam ba na baku 50 ya salla no sanna da kure yere 5 times a day no an kan demre ye baye na baku 50 wo jira wona so na wo ya o ko didia o sare a wo be ba baye sa 50 a day ye komishani Mohammed wo jiye o ba no obedru ba bi no hu Moses ana Moses say o ko he o say anyame na den krama me ko ya odi we ma me o say den no den wo so ma me sala se me meya sala ne yedo so say ye 50 Moses me ka kire ye komishani Mohammed say twe e do so ye de kura ne ye la ilaha illallah kura Moses santime aye first no kura mosum o sor na wona mo say ya ade a chi de obetimi aka na say la ilaha illallah wasum nyame enti ono se twe 50 o montimi kono kwasere o kwasere ya tie 5 amana ka 45 o stress wodie nyame tie 5 amana ka 45 okay o ba o se hwe o montimi kwasere 45 no ko montimi 45 no montimi
wasa kwa stress ama ne ba 25 wasa da bia montimi o kwa stress ama nyame yi 45 ne free ma ne ba ka 5 ente 5 no ana Moses o sa bedura no se ka 5 ana Moses ka tell say 5 na aka no aya dey 5 na aka na dey we dey ye ho hwe ya enye ye because 5 no dey amount no 50 na no dey amount no ento nyame no mo 5 no se we ya sala ne ba ko bia na eho enhira no ekwa nyame ho 10 okay ente 5 times no eye 50 kino de make what de make na say eye 50 ente na me ne wo kasai bisa me wo ho ya say me nyan kramofo imams sala na ya komisheni Mohammed sallallahu alaihi wasallam yankopon de mane de baye no eno na yesum ya na nyame de baye no nyame de ma ya komisheni Mohammed no eno na yegufu ya na eno na yesum ho eno sa sala na ye ya na because ayede ntia enne obi wo ho a obekan ebia imene wo kasan yewo ayi koran ba ko pe aya ba ko pa nyame dane nyankopo di bufo na de sana baye nyame to so 11 was ayisa ana nyankopo ye den edi bufuo ede ba sa aya na pe ana wo kan a wo fa besem line ni kan na dia kan nyinara wo kan a jo de besem line ye den edi kan bismillahir rahmanir rahim jo de kan so nana bisamin yankramo ho afo ha say eno nipa dodo sen ana eya ade a ode bismillah ne dikai do na refi ni refi shortcut entino ono no ikira say me ne wo kasai o wo se me ba ha na ma start bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amen dentina ya make because me hear me kai no a esini bibia okay enti me no kaso no ye kramoni onim ya komisheni Mohammed en kramofo o ya salla no de na sagu ha o sigiye yese we sigiye yese bisa no yese salla no en kanya se salla o ya salla e wose wo de won sagu sei ana de wa ya enya hwe na ya komisheni Mohammed okoako obeduru ya komedi no na sa tem so suafo na etwa na sei omra me form ya sore okay enti akomedi ne sa na timi na ne yam ye ne ya enti wo so no na e kire o nyame so munti no enti de o ye bia no o mu follow enti o sori gina ho sei no enti na ne yam ne ye ne ya ento so mu sei no mia ne furu no so se be ya o mu hu ne sei ne yam ye den ye ne ya enti o ye sei no no mo so ye sa na nyase bia wo yes eno a eye bone se bia wo se wo ye na so oja wo nsam se ya ne nyina eye the same thing na bi se menu imam no say ono oye imam what na imam no mo for 20 years ni no sa de ya make oni mana na bi sa imam no mo hwa say eni menu ya kramofo say wo ya sallawie na wo ya assalamu alaikum rahmatullahi assalamu alaikum rahmatullahi asikira na say asikira na say wo sore kura na wo sa nsuo bubutem na kokoto na hohoro woto a bisamini akramoni otie me otie ase asere ni nyina wa ni nyina wa asikira because wo ansese wo di me masam hye mu enti me ni wo kasa wa ma me buafu wo tie de me kana se wa ma me buafu enti maya ma twubufu no kobi mu enti se me yim frama de abufu na ba be fa ho enti wo se me hohoro ho e ma ho hote oh okay bufu na ba ye no ana ma kire wo me ne wo kasa yi me bufu ya sa wo se o jinsuo no nsuo na me no bufu no awo nsuo no mu enti se me jonsa na e kamata de na bufu na kata de no mitimi ye dan e fa nya asore okay ya woni ma ne bebre nsuo na odi gu no mu no ono kro ye Islam oti ase sai en kasanti obi ade chi ya makasa bebre kino oje makasa bebre de sase me kamaka de anka nsuo na ye de gu ye no na brase de wa hina kebe mo bi num afiri asa nsuo de gu ye no mu de nsuo ye de gu ye no mu no ana brasha ye de twi ase restaurant de wa hina kai anya brush
nanso no nsuo na wodi wogum wonum no ewo de nti se baya waka asam bi anya nyankopon enyi mfiri ho okay o hene kura bi se ne hene na wate ase de nti odi nsuo ne kana hene bufo ne ba hefa na wotwi bufo ne ko efa wanim na ohoro no wate ase Chino, uti da meka. Woni mu na ohoro no, uti ase. Enko he wo se Mike, he, oni na ekọ no. Uti konkonsa. Konkonsa kwa. Ba dia sa so wo hwe na wo so wo akọ he. Wo so ohoro. Okay. Wa so no uti ase ase. Ese so uti asamone. Ewo uti na udi so na fam. Obi asam a wogi akanta wuti mu wati ne pai wo no, na udi so kakra fa wutirim. Enjoma Wonsana wotene ebia yeso here onne ekono wotene wonsana wotene ne sei no ya onne ekono we awoso horo okay ebesima ho nyina hote wonan na horo bisare so otiase na enkonko we konkonsanti wonanti akwakowe nte woso horo ma ho nyina hote okay ente ho atie wie no hwan na wogini dia wosom na wonsum hwe wasase so ayo no na nyankopon pe na da moment no wo kura nsuo no eya sa ne ma ne nyina no eni ho kwan awoso wo dwene wo tirim se salifu de meka nuhu de meka oba wo ahwo mi we ye sei na mi bi sa wo ye sei kwan ene duru bro ne yere da kate so no pa ne yere afaya dia pa na ne yere ne ba ye no ba ka se na wo ye me sei opa afaya no oba ne pakro mu na sum o faya ne de be ka bi amfa no hokra amfa no ho ana de meka na me bwa na ho na de ntina nyame obo ba asase so na wuji nyame dia wo so nyame da ho no ana wo bedwene se we de meka we ye se oba we show me da moment no brosam ababa pekew tekuba enti me ka kira kremofo na kristofo oba be ko asore dem ko se da duru e ho no brosam e ho no se matafu we be kioka enya yamsom etino pompa ya kuna tamfo enya mesom o ti shira watamfo na we shira no na pompa ya mano watamfo no shira no ente se wo shira no no penno me no nyakopon be reverse ade amano na se wo no do me na me so me do me wa se de na de ano de na de be ko 50-50 eso na e wa eno ana me Mallam Mohammed me ko ka ya se me yedai me nka enti ne me no wo kasa enti Mallam no ye wo Mallam fo ne bi wo ho a alhamdulillah no onim ye wo obi ho oso ye Mallam ono otini sika na akọ gigitumi abosom ke me ne wo kasa yi me kasa mpapa Mallam mpapa ye no me Mallam Mohammed kura no me ntimi ye sa Mallam no na so me chance se fa ne se papa wo niam wo ho obi bam gye na se enti papa niam wo yusu na bia me mama afa papa man so do so me me se o me ko fa papa niam e de ba e ko ho de ye adwuma ma bia FM me wo me companies wo ho de na papa man bi beka o sesa papa niam o de ye se me de nya me dia ma me eno na mani be so me mpa obi abibia abusia uguso ehwe ewiase ene susumu semjuma dia de brawo e Kumawood TV Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kachi ena yede ifira yede ebrawo de bia wa hawne amane ahodo ena uwo mu komu a Mallam situ anamo na bra ko activities kafo amantam Eastern region ti mo a mo wo takrade mo a mo elibu mo a mo safi mo bedu Kumasi a mo fa nkokọ ka mo se mo ko nkokọ udu nkokọ a o se opeka ekokọ watibie obia do ne bia fa ne bia no e ho de cash ne kosa obia e de obekọ na afi wo ha no amane wadwuma na apese epeja gold na wutuo kokofuo no wado so afi no so amanfo te kokoo no wo de ndi asa wo hede hunu so a Mallam se bra na ontumi emwa ye twa ye ho abasma ye ba ma busa Mallam se ede ye pesika o sika lajan na ye pe enti na da roma o eya yemfa se mra meje sei oh ye sane tenga na ye benya sei ye nkomra na bia se ma no wo ye bi so se ye nkomra na ebuso wo ye bi ye nkomra okay ye nkomra na ebusa se me sane 20 na menya sei
yeba sisia Osi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi wo ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko Mallam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da oda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ban ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa gulu an kasa nkra no wasa twi gulu ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaaye afa de ye ube maro kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wo de abra oba bi o ho na wo de no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kira wo kwan no wo be hunu say abeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no Mallam hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsam utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana obefre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV aba amansane yena yediem Kumawood TV aba amansane yena yediem Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yediem Kumawood TV amansane yena yediem Osi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi wo ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko Mallam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da oda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ban ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa gulu an kasa nkra no wasa twi gulu ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaaye afa de ye ube maro kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wo de abra oba bi o ho na wo de no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kira wo kwan no
wobɛhu say ɛbɛyɛ mmerɛmmerɛmmerɛ okay a wobɛnyim easily piaw so ho adwiriw ɛne danta de bibo ano Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center ɛbena da bia 7 to 9 p.m. ɛne ne nhyia Kumawood TV na yenya mmerɛ enwura sunsumu ɛna sukɔ na ɔhaw ɛda wo so no Mallam hwɛ na onyi emfiri hɔ ɛmfa ɛma wo ɛtwerɛ yare bia ɛdam usika ɛna ayera na hwɛ ɔjapade bi na obi ɛnam kwan bi so agye afiri nsɛm utu gold ɛna opɛsɛ onya ɛmoa anaasɛ ebi akontuo ɛnema ayɛden ama wo ba no ɔda so dwonso anaasɛ akontuo ɛnema ayɛden ama wa bra Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region ɛhɔ ɛna Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru hɔ bɛbɛpa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo bɛfrɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV aba amansane yena yebiem Kumawood right yes sign Emma yahefo amo titiri benche akwaba emfamra ewiase ene sonsumu nsɛmdwumadie ɛso ɛna ohei utie nso a ɛwɔ Unity 87.7 FM ɛwɔ ko atibie ɛna utie ɛde efiri ene Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center kofarbai ɛna yɛno no edi nkomo ye bɛkoro no na ibusa sɛ de ɔka nyina no na de Ghana for pepa no sɛ gya kaka ba butum yɛnsa ne sɛ mra ne anya sɛn oyɛ bia na sɛ ne mame mame sɛ sɛ ne ma ana akwaba na ibusa sɛ na de yɛnsa ne sɛ 10 Ghana ne nya sɛ da bia me ka kyerɛ senya hwe kora na da bia me ka sɛ Mallam Mohammed ɛnda me sɛ me yɛ pepe ni ntino na wo yɛ kristoni na wo mpɛma asam kora me sɛ tie manum asam no anya me nipa dua na because me yɛ dan ya me yɛ kramoni ne de obaka ana ne titiro me sa yɛ tani ne de me ne mo sɛ nya de meka ne nyina na bɛyɛ wo de na me pa akyɛw obi obaka sɛ ne me sika na me nsɛ ne wo bi ɛmfa woni nja ho ɛyɛ ntoro ɛyɛ ndada obi obaka sɛ bɛgye instant money Obua, double money, Obua, pocket no dry, Obua, for 10 million, 100 million, or Zao, and for one in your integrity. I am true, no quarry pianim. Oh, and Kumawood, Mamma Kazam, Sabi, and I am a Cassaver, as a BB to Jay and Mr. business there, as Antiphone, a business. And I'm a boy. Now, Sabi, I bear me ya, Sarah Santini, a Begina Lolo Quaho. Aton handkerchief ana aswa bread ana aton ye kana say ka ho niama desta na me ne wo kasai na me nua tani ana ne nua akani abedada na se fasika beji sika no wa bread handkerchief do say na obeton na wanya 10 million no obi akase fa 10 million beji 100 million oyo kwatini sani pani ye ko wo de ye no korea wallahi mi tro challenge sani panambre Kumawood ha miminie so timiya mesesa meton me ho japade nyina kora na meton ama Kumawood ha mema no 1 year live 2 hours bia memba meye program sani panam o meye program no kwar bia nim oh sani 100 ma ta na say yentro mama mani na ho na o ze na me ka say wi ase nipa ye pa ade ye fe enti eno so no ye hu ne say ye wi asefo no bro sama dada ye ye pade ye fenti no Mallam adifo akonfo eno mo de dada nkrofo eye nkrofo fragadam na papa obisi for 10 million beje 100 million uko school sai exam so cross ka exam so cross dem ka we uko school how many years exam so cross we yet say no obi aka kire say for 10 million beje 100 million no the dada o se beje sika beje 100 million o 20 million o beje 200 million o 30 million o beje 300 million o yare sani pa krono yare enya no kre na me say omutia omfre mi bia me bia phone line ni panen fre obi o ye Mallam D4 konfo o be kase beje lotto number instant money pocket no dry fasika beje sika
ana send me bi me say yantro ayandada lotto ne de meti obi a waka say wono ne de ne de eya na otwe be so na daye na otwe bi papa eso na daye on twani o de on twani mfa so me so on twani mfa akwanche ne say on me so on twani mfa andi okay kwanche so no otwadi na ko nam kuma se ha children's homes no de yado ya de ma o man kenya ane nka yemu papa ade na yanka no kware kire ho obi dada o send me ebi 100 Ghana send me 50 Ghana send me 40 Ghana send me 30 Ghana ento ke mi a me si asisi mama nka so obi send 30 Ghana wo be wusi 30 Ghana na nya he ebi anipa mo tie Kumawood TV o mo bor nipa 1000 and this 1000 ni nyina send 30 Ghana 1000 ya say wa jimi mu that is wa jimi mu totally and no Mallam Mohammed e be ka no yeso onye e wo mse menye wo na me kire wo say sabi wo ya kani mo woni na ho na wo ya jimi na obi afra wo kani wo yo Kristo ni wo yo jidi ni wo ya kramoni wo ya jimi mo woni na ho azafo na doso na so ko ka no yese nka because radio so obehu no bi no wa ba radio so o se me yesika na presenter na jeje ho oboso me presenter na kasa na katua yesen o si ya wakoto petesia mana no ano no ababa ko chire dodo dabi mami kasa mo he papa ni pe brewo Kumawood han krofo dodo atie na me nim se adwuma bi asase de challenges wom na be ye kakra no mo be ye research mo be yi bi afrim asa na mo di bi aka ho me na me ka kire nti adwuma bi a obi adwuma wo be he omo be di kaya ba no wo be nya omo so be kwa asa na onya papa fo no because ba ku betimi abegena ha aka kire wo se Mike say Kumawood ha ono betimi wo di adwuma we ma na so handle Bosomi Obama Kumawood TV ha 1 billion 100,000 Ghana cedis. What the Bama no ontimi obako na onko. obako Na obaba ka no kwa na kira wo say. menya Say Mike mame 3 months no. Kakra ebedru 3 months no. Me wo gidie say mbetima nya 200 million wo mu no. Wo say ma ko baka sika me dia hyem no doso. Ana me bo. ana kure Ente 500 million nipa na ode bama no. Ambe ko yie no beba back to they no ka no kwa ne kire ho enne omu jimi nipa dodo ye jimi nipa dodo ye ya police ni akwaji loan akwaso akwaji instant money soja ni wa sorry afasika akwaji instant money ora mi nurse ni bi o instant money o ko na ye be jadi ya je di ni me ne wo kase ebi mo ho be gisi kana sa ma mato mai abro waka ho oji yon ti sa ko na katakura bi o me na me ka tira na sabi wo ko Mallam G4 convo ko dro o si dumu phone aya baba aya security meeting na ko yana na bi na bi obi wa fresh so be obi be fresh so e be de o di phone to silent ayeye so uba kano yese Mallam no onye ntimi ka no kora kira wo se eduru ba bia e wose ye mani pani da ho obi adobro eyi ani nyina onya 7 months no ko to onya 50 million ni pa so se for 20 million be 200 million sa ko bo besia ayi 5 million de ka ho okoye oji ya pe na wa ka wasi abonten hono na obehu na say yes so wu jimia ono antra ho yedan ehwew Mallam Mohammed na ne na bi ye adwuma wona no kokofu ba ko no otubu na opese oba na oboa no a eno no akwanye wo za amboa ne de wo ho na ade bia me ane wo si nipa obi kura de ha oba me Mallam ho a na se me kase nya me timbe boa na o se ye da ben sama shane da se ye o kira na o kira na wa sore ko me se ko because me is free Allah nchan na de wo pe na ya ho wo ho ba ope timeline yes ti wo ko Mallam na G4 confo no sha so kina be ye adwuma hunu se onya Mallam ani awade osum awade osum na sa no so me so me penentem o papa ana me kira wo se nti gidie na nipa ne banya no me dia ba Mallam bua me G4 bua me
enso nyankopon ne beye ne instant na de ama ho anya me na so nipa no woka de beye ne de na besia kro be dwana akopa ba ende me ne wo kasanka hwamma bebre awon emba de na waso woye bua no hwan na de anije akomo akere wo bi odi anije akomo akere nipa no problem na waba anko nim se ye hospital anka wako government hospital na waba wodi for ye na wo basa kache so we na yaw enu ti no ba tada o kache mo hwe hu yi enti na wo ye very powerful before enti na we very powerful Mallam enti na we very powerful konfo ye wonyima ne ye obi otimi wa de etimi yere osan hai we kwame na afa ayan kwasi asam wo wodro na ye na kwankire kwame no tade o twe no yes enti me no wa de yere na me yama na chinipa no do wi ne nkwachi na nyase oba we na afa ogina he na afa ogina ano so Mallam e ko kano papa ye wono kware adwuma no wo ho menka se de me kai na me se chenchena bra me ho wugidi se me Mallam Mohammed ho na wo baba wutimi aba wugidi se Mallam foforo ho na wo kwa wutimi ko konfo ho na wo be kwa wutimi ko difo ho na wo be kwa wutimi ko na tutu no ana me ka kira wo na no kware bia wo be ka bia no wo be nyo tan wo je ne no kware bia wo be ka bia wo be nyo tan wo be nyo hawo obanya manie ensese o mana haw enti bribia ne se mike de mestre a kristoni obi oye kristoni oji nyamedi de mestre obi oye kramboni oji nyamedi de mestre ne se omompa yesi nipa ne ngo mani mase mesese de wo sre mestre e ma kramboni no ojidi ni bia no omompa yesi nipa ne ngo nani mase onhwe na wa mompa yesi nipa nguna nyame nguna ni mase because nipa gu ani mase ya enye no quarantine yakopon be kira okwa ma wayi ho ano na se nyame gu ani mase ya hwan na be kira okwa no ne asem no enti obi o se we aguma ni mase me nkasa nyame be kira kwa no onyame be kira kwa no se nyame na gu ani mase de ano no nyame gu ani mase de a akwanya foforo ho nyame be kira okwa na se nyame gu ani mase de a akwanya bia ni ho Mallam ye na too good ya so ye de no mo bi wo ho sa gold no de na me ka se sa me ka gold asamu a je me ka matutusu dudu no abam because won say ade bia wo kire bia no Ghana ni wo so wo kire ma na fe se wo ye na aniani ate se bia wo ko nikanika eko so buro ho na ya bobo so ama wo na ye nyamaye etesel je oyeyam na wo ho na se we ya buro sam na ya bobo so na ka se buro sam o nyini obaka se ya bobo so because dentia via sinyinara enti dabia me ka cha se obi obaka cha se Yesu di mo benya sika sini hu ye komishe ni Mohammed di mo obenya sika sini hu Moses di mo obenya sika anya no kware Abraham di mo obenya sika anya no kware because maybe some new Christian ni kremoni say why na betimi afre me ese ye komishe ni Mohammed no ye sikani o ye businessman why na betimi afre me say Yesu no ye sikani o ye businessman nyankopon se sika no dwetef oh papa and efrimencha na eba no ye komishe ni o ye nyankopon Yesu o ye nyankopon David kasa so ye nyankopon kachem so ye nyame Yesu o ye nyankopon Moses o ye nyankopon Abraham o ye nyankopon Noah enye nyankopon ye kana say Enoch enye nyankopon Elijah enye nyankopon ye kana say ayi Shuaib amofre ne Jethro o ye nyankopon omo nyina ye nyankopon nyame na nkasa ho enti ade a Jethro be ye no
Yesu ontimi ye mokota ye komsheni ontimi ye mokota adia ye kana sai Abraham ba ye no omu nyina ntimi esuno bia ne de nyame ma ne ba ye aba entwa ye ho sema emra ye ba ye beto aso Osi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu ba from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko Mallam sebra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini mo ye kete oh ho no chine tachere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai ni nyina onom wasa gulu an kasa nkra no wasa twi gulu ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wo de abra oba bi o ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kire wo kwan no wo be hu na say abeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiru ene danta de bibo ano Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no Mallam hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Sine papa be na upe bi ahye amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedie Kumawood TV amansane yena yedie Osi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu ba from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko Mallam sebra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini mo ye kete oh ho no chine tachere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai bi ni nyina onom wasa gulu an kasa nkra no wasa twi gulu ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye ya obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wo de abra
oba bi wo ho na wode no aye den ono be ma hia pa na nsuo ni nyina saba samba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hu say ebeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no Mallam hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsam utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Sine papa be na upe bi ashe amansane winnalo baby Kumawood TV amansane yena yedie Kumawood TV amansane yena yedie animdia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko Mallam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na efieda wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda wada fom obi so ho wawo akwala na no isonsuo obi so ho so wawo akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini emwa ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wode abra oba bi ho na wode no aye den ono be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hu say ebeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no Mallam hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsam utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw
Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Osi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo oma so yes I am akwaba enfamra ewiase ene sunsumu sabjumadi ha ene Mallam Mohammed spiritual and Herbal Center ena yeno edi ne Mallam bi ani pa ame wo se Sunday mama ne de ade no ni na no ayaza o how bia na how dia omoden na bra ko atibi escafo amante ye be kwa ba no na busa Mallam se ye de to gold no takofo pristiafo ye ne awo bo ase ye prospecting as a still obekoda gold no uhu he Mallam akwa bio yo no afa ho no ye be de mo bi ho de maya na o mo se ya kana san ya kase aye gold entina ma aya me woman nyana so aya me kase obi kase ya komshene Mohammed di mo benya sika Yesu di mo Moses di mo Abraham di mo me se na kwale nim sankrofo no mo nya sika fo omo so no mo nya businessman na no kwarna ewo mo ne niye hwan ana wiase nyina no wo sika aye garona ya ka wiase nyina sika the whole garona pe ana nyame di sika ma na sa wo ana me di sika ma wo si yesika ni na odi sika ma garuna no garuna so den ana manda ni sika na hwere no na so den also bi wo nya sika na ne hwere free wiase thank you na garuna sika na onya ya no eno so nie garuna nya sika sa eduru baabi no nne besi ne garuna sika ya ka wiase nyina sika bomu a wiase the whole world ya ka wiase nyina sika bomu a enduru garuna sika no mo 5%. Enduru ne sika no mo 5%. Ana wo sika fa. Wiase nyina ono pe na di nyame nya kase wo pe na yese ya asa. Ono pe na ye wiase nyina sika ni. Eche Moses echira garuna se tutusu dudu no. Nyankopon se ye som no ye ya sore ye kwa sore ye ya sala ye ya doye na ye sika na ya nya na so no ye yi hu tutusu dudu no a ye be ya dan ye sa wo sika no so inhira ye dan wo ho ana so okay ana wa kira na say enne obi kura me ne wo kasai se wo nwan 41 ana wo yi baako na wo de ayebo afore ye wo nwan baako 41 ana wo so wo yi baako edebo afore ye o jan 41 o 30 na wo de yi afore a anya na kwai jo wo nwan baako 41 asa na wo so wo yi baako epe na wo de abo afore ye enne ye kremofo no nipa do se nenim me dey say o 10 go to the baako ngan de jo wo 41 na wo yi baako 100 na wo timi yi minu okay because nwan afe ana omo wo twi no wo tie dem yare ya so timi betisi bim obi betimi ebi wo na ba wo beto na badin oni be wo bi a wo timi kire dem ano twi no de meka wadi ase o how bi wetimi ba wo ba so wan kase so na be fa abo na so awu ento say wo 41 na wo be yi baako ade abo afare ade aya tight enti no ana o kire garuna gitumo ana o sisi ya tight na say na be ya no o so usika sefa na say 10 million wo be yi ya kana say ayi 1 million wo say wo sika no 100 million wo be yi 10 million na wo de abo wo de aya tight 10%
enti o ka kire garuna na garuna gitumu ese wate ase enti garuna ti ase wie ye no a me ne wo kasai no garuna ko kire na adwuma ya fo sei yen calculate ni sika no ten bi ya yen yi ayi 1 million omu di 15 years ana de ye garuna sika hun calculation we are sika nyina ya kasi yen calculate a yen fa 2 years and 3 years in calculation na the technology nti be hunya ntam ko technology nyame na ya wo sa wo technology no wa okay ani wo fi se nim dia na Yesu wo ye ko se ne Mohammed wa ebina e wo sisi ana ye benya ye nya sa nim dia na kyase asa na bakasi ye nya sa nim dia ni nyina se no na wi ase na sai enki meni wo kaso o kire garuna gitumu ana o ma na dwuma ya foko ye calculation ye calculation ni nyina bi o hwe sika pa na 15 years na dakro ye kase 10 million yi 100 million yi 10 million dakro won ko betiba kai sika sen na 15 years ni paso dos anya ni paketwa enti abasa no ana ho sisi code ye tight no dos ana se Moses di nyasa kwan e ma ni sika ya age ni sika enti ono so be fa nyasa kwan ama Moses mrasa ndu no ko gifri nyakopon de man ni no no be saye no enti ye kasa adwaman start free tetete anya ne enti adwaman no enti na ye wo adwaman ni ba wo kuro no so ana garuna ko ya se me woni me o se da o se me ni sikani ya frame garuna enti na ba na face bi aja oba be pai ana o se da be me na wonya hwe me be bo pa woni mo bi ya frame Moses o se Moses matidi na menim no o se me pase wo twa ntroto no so se ono wada ama na anyamo enti se wotime kasa asam na ye betwa Moses ti ye twa ni ti a mema osika wo bedi sa ensada ge ni gitumu nti na Moses nso bre yiye na o ka nyame asam nti aba ya Moses kokko bo odwa ai garuna ko bo odwa ana osoma mama frɛ Moses se omra meka nyame asam nti Moses ba ya no Moses ba ya oba start ka nyame asam no o ka nyame asam a ana garuna bisa na se aha bone ben ana obi ya ye twaniti ana garuna so sawo wayere na wo ba adwaman a ye betwa uti na that time no so Moses so wayere okay o se sawo wayere na wo ba adwaman a ye twa uti na se wonni yere na wo ba adwaman da ye babu wachi ma 100 na ya dana wo yam abo na 100 ana o se okay ana garuna ka kire Moses ente sa amra we e kikire ye ana mumu komshafo na ka ho ho no ka kire na se e kikire ye nyina kopisi nyankopon somafo a ya frɛ no Angel Gabriel e kikire o mu nyina akosi Angel Gabriel na moso ana so okay sa e kikire mu nyina dia abayo bi abaha ana o se wo Moses wo na da ma na nyem ana Moses abayo no wahe abayo na 3 times ana ya ma oba no pie ana Moses ka kire maame ne se ba oba me bebi se wasam ya se wo se me ne wada mama nyemo e ho de enyam asam me bi se wasam utimi yima no ade wo ka ye nyina no ano no ana se maame hwa wo nyame o hata soro na asase kronkron a wo gina me Moses wo hu me dana ge ne gina ho hwa wasa nyame o hata soro na asase kronkron so a wo gina me Moses wo hu me dana obisa oba na mpresa oba na ntimi ayi ano hono mo na garuna e kire na say wo mo ayi ana kire oba na say garuna say kai anya wo na wo ka so no wada ma wanyemo o ma na anyemo no asamo epie frige na no so se Moses minim oda mi hu oda wo ene da medimani hu Moses na matiwni minim oda na papa we na ka kire me se menisi kanti na mame bo ahyawo ente me ntwantonto Moses so se ye twa uti a obema mesika medi sa ensada Moses se sa o se an nto ho ana Moses bufuye na chese obema yakume ho ana Moses de nsa a kire soro esufre ne nyankopɔ ene ne de aka ho ne de me nka nkira o sufre ne nyankopɔ ana o karkire ne nyankopɔ nto ho na nyankopɔ bisa na sei enti aniemo ho agaru na ye kweme de na menya na maw
minku garu na mawana Moses kachira na say enkunu na okokunu atimu da wan kasa obesa bebu mi atan say no kan wa ubatan anti D4 ba kachira say Yesu di mu wewu ma bom pa ya mana wu no oye nyame so mani oye nyame so mani baba ye woni amane bebre na wo ho a wo se etru ba bia nyame so mani de obi ntimi nkase obi nso nyame na da bia ya kase we nipa bonefo a woni ye ene won nnwuma ana maye bia ya no kase we oye nipa bonefo te Moses ka se menyankopon se wo kokun garu na mamia adache wa wo besabu mi atan na me de me mpese wo bekuno me pese wo magaru na ennem ewura asase ase obema garu na amem awura asase ase kwesi atimoda enti ho ampa garu na tina kunya so ohwe ya na wasi ewura emmem ewura asase mu o mem na ko timi ka se menyankopon humembo aka nyame de che no ono opa garu na chaw nsanye garu na na emane ay opa Moses achaw nsanye Moses na ama wo garu na ememfo ekofam ay nyame o mem wura asase na sin nyina wie na asase na hata na so te se na studio hatie eho ana nyankopon sa bisa Moses say na japade na minhira so mawana o se wo ko hira na japade so mamia obaba ene birimaba ebe yo na dwene se na japade yi enti na memane ko asase ase mo ne na japade ni nyina ye dan emmem because me nyankopon wo bo me no wa mo sikani se no kan wa mo ni sikani wo bo me no wa mo me emphasi ga mame garo na odi sikana ma no wa mo me di amfa mame mo ne sikani nyina mem ampa ana nyame ma garo na sikani nyina na japade ni nyina mem ko fom na meme ye no wa me ne wo kasai garu na frida garu na mem wo Moses anim wallahi ogusu mem fom saa ji atimuda onya mem fom wie o mem wie ya ogusu mem those days Moses nyakopo mam garu na mem wo Moses anim no ogusu mem obemmem saa koshi atimuda sir onya mem wie o mem wie ya nyame ma na japade ne mem ye no japade ne gusu mem ekofo saa koshi atimuda na wonim agaru na wonim ne sika no ebi ne na ye frɛ no gold okay menu ne mo nananamo ayamfo ene amalamfo akonfo difo yes gold aye spirit dear spirita enya spirit gold te say sa na abo na egugu ho no ende sa na yahunu abo egugu ho no sa na gold te egu asase so eni asase mu ente nam garu nanti ana nyankopɔ ma na japade ne mem ko fom ente gold emmem ko fom no obi be hunu so otu gold na no mem yeah gold obetimi ahunu gold na wo awura buo mu because nyame na kaso mem ente se gold no mem na ekoto buo tetrete se kura na buo na ma na kwan wuram no wuram because ontimi sizi kwan se omba gold na wuram ente wuna wutie me no wo pese wonya garu na sika ne bidi na wonya na gold ne bidi a wo ba mmeji mesra firi nyame ho na mesra firi Moses na inshallah na nyankopɔ ama garu na gina babi ogina na wama na gold na gina babi ogina ento obetu gold na sa wo benya wow obenya gold no entianka yade a gold di kan memye asa na garu na memu a aka menu kasanka nde anka wiase gold ni ho na omba garu na ne memye anka wo tu aje wo saka garu na asa na wo saka gold no enti nyame ma garu na ne di kan memye asa na japade ne mem enti wo wusi ho wo tu gold wo menu kasai wo ko twetwa nwan nantwie spirit akwan ne mo ne nananum akwan so ne de obeya mane no gold no wo be osabeka honhom no susu no spirit no so be kwesere afiri nyame ho gold ne be gina ba bia gina wo sabeka gold no spirit ne se me masra ma wa ma wo saka ne de obaba akomeku no na obawu mebe ne de me kwesere wa ma megan nsu sika no ne ka na wo kadam ebi na me kodam me kwesere wo yere na mema na ye yalefo
me de masra ma won sabeka sika na be shafiri won samo ente nana nipa bebre aye gold adwuma enne ogusu wo sika no edan na sunu ngwase ye edan na sunu ngwase ye spirit na be ma sika na be wo ho won manfo omo mpewa samu biam spirit na be ya sama wo sika no afa sika na wan asa ye nkwase sika na wanya enti wo ba Mallam Mohammed ho a eno no na Mallam Mohammed betena se na ma chewa kwan no ma chewa nyame akwan gold no won sabeka wo banya problem wo awnya problem o ha biara ma abi obi frɛ me no bi say ye ba Mallam wa enko fa so boni bia ma de dabi ana me che ye wo Mallam na wo Mallam sa Mallam wo be hu Mallam o se me de ma ko sire mo ba wo be hu di fo ma ko Israel ba na ke so won ko Israel ba ya musra bia ni ho na en kwa jasam tumi na wakwa kwaje wana wa just toss wa just no niema na enkwaso yento bra garuna na ewo sika o ye businessman wo wiase a o ko na store ye the trunk ana twesafo de ko ye ntimi nsoa ento pese wo store so no e gina na ye se tam ti se garuna dia Mallam se wo dia bra o pese wo nya gold se tam wo nya sika se tam ti se garuna Mallam se wo dia bra na me free home ya ena mame kase me ka je tutusu dudu na ba enti tutusu dudu no bra na o ma je tutusu dudu no Moses na mo je tutusu dudu no yengi niyo na yengi sika no a ana niema aburo baira ana niema no a ye wodai wo kro no to a ye de gold ayi niema ni nyina gu enti edi na sa because no mo dia konkura na se ahwa kro no mu ahumabro afo ono mu nibie na o ma checha ma o mo na tutusu dudu no kura nkasa na eba ye no anya me de tutusu dudu no ba no na bra na ye cha sase a ono manye bi ye so mu ni so ebi ni asofo ebi ni imams no anka omo na omo nya sase o medo so adidi no omo no ana nyame ka se ye tutusu dudu no ye dan emma o fa ni di na omo timi aye dan etwi no asom ade ani ma asom yen enso na papa me ne wo kasai bisa wo ho ase enna Sofoba ay university Sofoba ay minister eje sa sofo we ye de sa ko fa tutusu dudu komano enye yesa ana tutusu dudu no na sabi gafra o mene wo kasai sami wi a mede nsam ba mene wo kaso obi atwabode wode bode okunafo brada wi asesa ye no kunafo nuni mede okunafo ye ya nyame amfane boni ancha no no kuna wo dem kwala ja no akom dem kwala no bodie me no nesi ho ama kunafo ya kwatwa de enyiya no ana on ne mbadi de enyi no otwaye no so na pampam ade kwacha sofo no he oba ne ya bi osese ko wiaye ode bodie no gu ho e ma no prosai ye dane oba no so no me sofo na ni no papa woni bi wo ye kunafo sofo yi de no oni bi na waso akoma no onyi wo ni oso ba we de se ode ade e bayame o sofo mu onyi nyame di ente tutusu dudu a me ka ho asam no tutusu dudu yantom fa ma sore ana tutusu dudu yantom kase kramu asore ana ye de ye nyame adwuma dabi tutusu dudu yato ade ma ohumobrowo inyanka akunafo ono munyi bie yanto because ayade bia wo ya na sofo na wo betimi tutusu dudu se sofo no oni bia wotimi ko tutusu dudu de ma sofo no sofo na nkasa na ebeji eni ho kwan so de ya asori adwuma na e kase nyame adwuma nya asori de na ya nyame adwuma nyame adwuma no o se wan ya ma wonu ya nti wan ya ma me yeah ade na wan kase wan ya ma asori de nti wan ya ma me ori asam na me bisa o se wan ya ma wonu ya nti no wan ya ama me nti Mike me ne wo kase no titisu dudu fine ana tutusu dudu anya bosome ana yato dawe tight anya bosome Mallam bia ni ho betimi abagina ha na sofo ebe challenge me mese bosome bia wo so tutusu dudu because sabi ayeye fru pesimi nkuminya
na so wo bɛka no yɛbɛdi watam anya hɔ na mehwɛ o mɛsɛ ma nipa ngu anim ase ɛma nyankopɔn ɛmbu anim ase ma nipa nkase deɛ meka na yɛ nkwasi asam na sɛ nyankopɔn hunu sɛ yɛ nokware a ɛwom nokware no ɛbɛda adi mɛsɛ sɛ ɛwom nokware no ɛbɛda adi ma wosi wei tutu so dudu ɔyɛde a wuyi ɛsɛ sɛ ɛsa ba wo ho ɛwɔ sɛ ɛkorɔ ɛsɛ sɛ ɛbɛn ho ɔyɛde a wuyi ɛte sɛ wadeɛ kye wapɛ wo bɔɔla na wakɔtu agu bɔɔla so bɔɔla no sɛ afiri yɛ dɛn ɛfiri bɔɔla no so bɛboa wo biom ɛbɛsɛ tumi abɛboa wo dabi da ɛnti tutuso dudu no yɛde yɛ saa nneɛma no wode wokɔyi tutuso dudu ani hɔ sɛ ɛbɛn ho enti me ne wo ka sɛ sɛ wokɔyi tutuso dudu ɛde ma sɔfoɔ na imam asɔre na ɔmode kɔtɔ ban anaa ɔmode tɔ pɛntipɛnti asɔre dɛm hɔ na wokɔwura hɔ ɛda ne nomeɛ because wɔnyi tutuso dudu collection asɔre bɛgye afɔrebɔ asɔre bɛgye yɛbɔ afɔre yɛ deɛ yɛ nyame adwuma yɛmmɔ nto collection sɛ ɛbɛyɛ a ebi a yɛpɛ sɛ ebi a yɛpɛnti asɔre dan collection yɛto fɔrebɔ yɛyɛ na tutuso dudu yɛmfa nyɛ nyame adwuma da biara da nnɛ obi pɔn fa sekan mbɛtwa me Mallam Mohammed mene me mmɛgya tum wallahi me na me ka kyɛw me mmɛgya tum sɔfo di a ɛyɛ nhyira wode kɔma gyanka a ɛyɛ nhyira na sɛ wɔ sɛ momfa tutuso dudu ne masɔfo deɛ mmra masɔfo fie ana masɔre fie aduane nka sɔfo te he mission house na aduane nka hɔ daa na aduane no nka hɔ daa bayerɛ no moduane wasɔre dɛm hɔ wode bayerɛ kɔ a yɛduane wasɔre dɛm hɔ papa me nua aba tutuso dudu no a yɛnto no bosome no te sɛ wosi wɔ yi wowɔ ha yi obi a otie me bia wɔyɛ adwuma yɛtua wo ka bosome 1,500 or 1,000 Ghana ne sɛ wodi sika no na ɛka 1 million a na wayi 1 CD wɔ so anaasɛ na wobɛyi 1 million wobɛyi 10 cedis wobɛyi 10 cedis wɔ so ade ato hɔ saa afe no 10 cedis afe no deɛ wobɛnya no ne kyerɛ sɛ yɛwo sika a wanya de ato hɔ na de wodi obi nka wodi obi nka na ne nkyerɛ sɛ wɔ so wokɔyi tutuso dudu ɛno wanya wɔ sɛ wokɔyi tutuso dudu ebi nka enti me ne wo ka sɛ saa na teɛ de a sɛ sɔfoɔ kɔsi mountain ɔkɔsi abansoro ne calculate abansoro no na ɔsi ne fie a ɔsiyɛ no ɛyɛ 1 billion deɛ a ɛwɔ so ɔbɛto saa 1 billion no ho tutuso dudu no sɛ bia wonya 100 Ghana na wodi ka kɔtuae masa tuwadwe mu nti sɛ yɛ saa deɛ a ade nti na sɛ na yɛgu so gye because ebi a me ne wo ka sɛ Kumasi ha obi akɔgye loan dɛ ana obi akɔfa sika watɔn na kaa nnɛ ɔkaa ɔtɔn yɛ no 3 billion ana ɔkɔtɔn kaa no nti watɔn kaa no ɔmɛyi tutuso didi no ma ɛsɛ ne nka nnɛ me ne wo ka sɛ nka wo kura wo si wɔ yɛ nka sɔfo kura hia wo tight ɔde wo tight kwai obi de 3 billion na wabɛyɛ 3 billion ana nnɛ yɛatɔ kaa sɛ bɛyɛ 4 3 billion saa 4 tight na obeyi ni sɛn 1.2 billion 1.2 billion ko o problem na ina ya tena sɛ sɛ ma obi a no ho kyere no ogutu sɛ ko ho kyerem papa wo si wei menim sɛ ayɛ de me sɛbe wo de wo ho kra wo nne ho papa bo so me kakra wo gye wo ma meti ayɛ twakwa atwa mount so sɛ he no ho a wo bosome o ma me ko hospital ko gi nro na wase no ma me 2 million so ko gi nro no fa 50 Ghana na ndidi yes 2 million no me yi mu 20 Ghana nyame ohu ya mobo numbers no tuja o TV no the numbers no na go screen no na mo ewo radio no na papa the numbers no Mallam e ka say obi o ne na ye kuro o say ye stroke o say ni ti pompo abono o say ye babaso ne kwati ni nya adwuma o say babaso na etete no Mallam nsa wo gume ho
Mallam media ne echo Mallam ya yem operation nso de bia metenka Mallam me kokobo no apie Mallam me problem ne nyina na se Mallam ya bumi bia Mallam me nim yale eku me papa no eno de ku me maame me ba me ni asa yare ni bi Mallam se wo de fa ne bra okay o how bia na me ba no ko school ni mo ngoma o ba no ko school ni mo ngoma no me ni ahwande onye e commission Mohammed din onye Yesu din mbegina Lukman okay ye wo bi e fe no Lukman ono ana ye alimi e kasa nimudie wo wi aso ono nyame dim nimudie na ma no de obehunu bi ana wa peke mbegina Lukman din mu wo ye obi a hindie ye wo dia ye gia firi wo nsam Mallam se bra Solomon na bedi ni hindie ye begina Solomon din mu a hindie no bedi okay me no kasa wo kuna wo da japade ajaw afa wo mane nyina nkrofo enweke Mallam se bra no so megina Jetro a ye fe na Anabi Suaib edimu ono ene na ewo nwan a o sa Moses epoma na so ni peteteo watu ye tu wadro ene na mo ho wo bre oba wontimi nante 10 years ya kana say 30 years oba wonna ni mo anani mo twetwa wada na brewa poma no kura de yare no yare Mallam se fa na bra wo papa na eno ma sa wonua etwa yare edam so yare biara awo Mallam se woni problem na inshallah o ba aya bo wonya me de se menya nkopɔ mesraw Mallam ya mati ne di amekɔ nyame hyemimu na hyenimu na bedura de obeye bia ma me bia no enye ye ma me wonyame di mo ye ba enfa se na emra na se na emra na o ko hospital o be frɛ doctor se me ba me enfa se emra ye boy sanye ma no de bia me ka se ha wallahi every herbal doctors private hospitals ene aye ya kan say amalams akonfo ene adifo na asofo no bia o be frɛ no o so ba fa se bra hunu so ye trofo oya trofo ena ni pa ni yare o mama uhu no o be re hu ka o be bo pompo dro na wo kura na pompo ni bi wo kura ye huhu mu okay awodro na wo kura na e bia me ka sei obi pa wo ba me ye drama no na so still ena me ka sei obi wo ho a oba oni be mada ne so ni nyina babak nti eno no wo numa awodro a wo ntime nyam nti eno wo ba no fa wo sa hye wase wo be hunu se wo de ne be ye dendenden wo ba be kire wa kwa na be ye mremremre okay baba ma me fa telephone number se ntidwa je Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center ame wo kwawu atibie asikafo amantam je me telephone number se no aya 024 66 47 247 024 66 47 247 and 0200 797 887 0200 797 887 bema bia show woni bema bia wo so mpɛw me bema yi wa brand one no so mpɛw obi ji wukuru na firi wonsam nyonko na dada wa mo ko jaware ne wo court so still ugusu woni ji wukuru ho abra aden court be the ultimate mu wa e betimi kwa twa fa bra ataka so abuja me bia phone lines now to numbers ya be on the screen ani no we no the studio line obetimi afre na o wasebusa bi o adwunche bi a watumi e de aba 0202 66 84 61 0202 66 84 61 we studio line obetumi afre na egusu di nkomo ya no o wasebusa bi o adwunche bi a watumi e de aba oba e ama o TV volume no enko form na etie wo ho phone a wo de frɛ no emu phone no na wo de frɛ yen TV no nti wo de e be yakwa lower TV volume no another TV no ho pie ba bonten na e frɛ number no 0202 6684 61 668461 ofra owura montam e be fa na afi yetimi ene wo adi enkomo Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center akache ena yede nkomodi ifra yede be Kumawood TV
sikafo amantam Eastern region ena Mallam wo se ohaw ne amane bi ena wo mu kwa de amode a na epie mu ekwawu atibi onyane fa ne so na otumi abo. Hello, good evening. Good evening. Good evening, I'm free. Hello, good evening. Good evening, I'm free. Hello, Mallam. But we are Jenny. Then the family we start by Garland and family to go to YouTube, nothing and anyone. Ensuro wo de bra. Why? Okay. We show you. Who you fit any on? Metro kwanya obefa so anya sika se tam. Enti wo ba adwuma na eba pa. Ama wo. Hello, good evening. Hello, good evening. Ono tie no ho e wo TV no. Me se men tie ho TV no. Tie ho e wo phone na de frɛ no mu. Na onyame be fa so wo de tie wo phone no. Na entimi ento nka 0202668461. Hello, good evening. Hello. Men tie ho TV no mu. Hey, asemo. Hello, good evening. Hello. Vacha o fra be mu a. Men tie ho TV no mu. Phone ade friend tie ho phone ya to nka. Hello. Good evening. Good evening, free. Good evening. Okano free odin. Kwame yentio. Kwame yada se ndu ya mo bia no a kwa atibie Eastern region. Kwiase ho na. Escafo amanta. Kwiase ho na. Oh, okay. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, free. Okay, now that we tell you, me. Amen. Okay. All right. Okay. So yeah, that's it. Hello, good evening. Kumawood TV. Hello, good evening. Hello. Ujina so. Hello, good evening. Oh, Avania Ujina so. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, free. I mean, you The president of Mohammed, the captain of this Madame, the idea of the money from cabinet number 2 in the Salary. The still we are not together. The Mohammed, the president of the Manosha, the Yelle, the Sophia, especially at TV, Mallam Mohammed, Apollo Mallam Mohammed, and check my manager and Yelle. If you look at what they will be on the day, if you are in the father back, they are that man, and then I come in. Okay, so the rules no, me break his rules no. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Apania, good evening. Good evening. If I tell me so, fry, I mean, TV no. So far they are not can charge them to you. A deal TV no, ya peke one. And they and Cassa said, I will be Cassa of Fonsono. Men Tio, TV no, as I ate him to can ye. Hello, really are free. What circle upon or any until? Another Ayazan, why? Sanya mana dia jina so menchira jina so tie mesi tie makana o say enkofora memory anom am peki ko yem na. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Some crofodi here mama charge Mallam mo. Hello, good evening. Ayazamu
Hello, good evening. Hey. Mr. Oh, I know it. Ozia 4 verse 6. Ose nim dia me manfo ni binti amon yira. And you have to go on there. Mama ye mo ne se mo ya nim dia. Hello, good evening. Hello. Yeah, Peto. Good evening. Good evening. Good evening. Free. I don't make that every day. Get the you. Kasa yetio. No, I don't. Because everything that man said. Okay. Okay. Mallam, you are no. Hello, good evening. Good evening. Good evening, I'm free. Hello. Mbanu muram ne memma nyina muram. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, I'm free. I'm a face of Putia. Free. I think Putia. Nkoko apipotia. Abane yetio. I don't let me feel here with me. Also, obi ya there. Let me feel here. Let me feel here. Okay. And ya wo ban kwa dia inshallah. Okay. Obi you are no. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening, I'm free. I just don't know that I can't be there. Oba doka na free. Okay, oba dey until. Okay. Oba dey that see. I think I have 2 more calls there they see. Hello, good evening. Hi. Good evening, I'm free. Dunkao. Okay, until. Mallam, Good one. Okay, small scale man, men can galam say small scale man and one. Okay. Mallam no be din komo. Hello, good evening. Hello, good evening. I'm a free. Bogoso, I'm a me, you Bogoso. Okay, also Diana where they are. Boa snake. Okay. You are no. Yemfa frɛ for no nsi ha. Madaroma. Mo awasa mo frɛ to aso nyina no. 0246 6684 67 0246 247 Yes. Omo here screen. Screen so. TV. Mallam number no TV no so Mallam numbers no. Egu so. Mo frɛ sign numbers no. Fantastic. Mohammed be amfrɛ na mo frɛ. Mo sa mo frɛ no. Mo se musa na mena so. Ye be ba ku mi bi ano amode aka nyina na mo frɛ. Na Mallam obi se gold adwuma na no mo yewo. Ewo wasaw ba bi bet. So gold no ye si nipa wo si dwa. Nti wo si dwa ne si wona nipa nkoya. Ye frɛ ne dwamu ana. Dabi. Enti me na me ka kire wo se ye gold adwuma bra. Enti wo se bi sa se wo toto na mproya de achema no. Okay. Obasa oye sure se Andi oni aye gold no de bra. Obi se nyame afra no a oba obetumi aboa no. Andi wo ana aya ka se bi nyame de adoma chade achewa. Okay. Nyame de ofra ono ni nyame ni o no telephone number. Nyame de adoma chade ne chew. Ne ebia oba eno so mechew. Okay. Oba bi so da ya wo ne sika na so physically ne na man na wia. Sika no physically na ebia. Yes, enenyi ni nyina agina na mo ayeto. Da bia me ka se obi ya Mallam nso nemo oyuso no konfo kra bosomo ma obi edifo nemo oyuso no konfo kra bosomo ma nto no oyera wodi usika akoto keke no honhom na adi wanya honhom nto honhom na adi wa cho sai wo ba on sai wo ankasa nti do obeye na sei wodi sika to ho na wate sika na so ana da ye no so me kire ye me de hia ho no
misi tuanamo na bra kwa atibie asikafo amantam 27 years na why adwuma ho 27 years afọ na bi kwanso na afre no 27 years 15 December na etwam no 15 December etwam 2020 ana menya 27 years ewo kwa uman mu na da bia ana meka bibise obro ne say don't man the body man the engine de na nipa ne betimi aye yikramosom ne free ho na we say we o Kristo ne de na betimi aboa wo ana no bi ka so manja tight no tight men ka so manja ya tua afi tua masa funi afi wo jebia kotua na pase wo be kotua asore se de ye de top band ana paint ne de ani anka jai aba fa ko che ahomabro baba ye ko fa numbers no tuja me numbers no eno ne me de me nya dro pa pese wo bo hotugu e ho de mo ho no ntumu mame me nya ko se tutusu dudu me se mo nto no wa asore wo se ye de ye nyame adwuma baba numbers ne ye ana hu hiame mo fa mo ho no de ambaye adan ye be wuntia na je police eje time esanse me je 02 okay me numbers ni wo de nyawe wa mo number no kra nyawe o ma fa no screen so wo de manye 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana 0200 797 887 0200 797 887 jetigo no akame no mame fanto entintem 027 88 43 237 mame nya no na me fe me nchia me nkrofo metia ko man nyinara enu Kumawood fo nyinara me yire amalia na ayi aminu frefre nkoko mechia no lada efrefre atibie zongo mechia no omodo frefre bipotia omomo frefre nyina de aka no Mallam Mohammed yankoko ati Mallam wonyom nyom ne se free ayi konokura no memo mabo nyom no nyame ya dum a efiri ochina ekro enyina yakwa atibie Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na skapa mantem ekro atibie na Mallam ho ko na Mallam intimi mu ho channel so se memenda 6 to 8 yame ya dum e brada eba 7 to 9 na edijuma de no agro friend numbers ne busumi no na Mallam intimi mo bedene nana adumako Mallam Mohammed enka on behalf of the entire crew ni na no ya chewe bia mba ne frɛ Mike si animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebi no be from ho se me yo o ma asofo nso no mo nya ma asore ma akon obi o ho amene wo kasa stroke a cheno wa ya stroke no enko Mallam se bra ya adwuma me mene da kwesi da edwo da ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na efieda wo beto ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afa ne kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afa na ne tini enwo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so wo ho so a me ne wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom o sa gulu an kasa nkra no o sa twi gulu ka ho me ne wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wo de abra oba bi o ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kire wo kwan no wo be hu na say ebeye mremremre wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 pm ene ni nsia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu eno suko na ohaw eda oso no Mallam hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika na ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold na opese onya emwa anase ebia akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kache kwa atibie
kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern region ho ena Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sine papa be na upe bi ashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV amansane yena yedi